Kailangan coach at mga coach coach penerangan wedge kaya kailangan yang semua wedge kita penen ang perbuat siya mau kailangan coach katunga coach tong korupyen kailangan siyang coach kaya kak yang kosay nan perbuat kami dalam itong korupyen pasan kita natin so chicken run wedge penen KPC chief ngay kaya yang live nan Roquacha. It is Christine Elio in yang tajam Ephraim I mean don't say kalangan and coach with sa pwede limsak so China. Research kun run which kalangan kayang coach pwede itesani sa kosay tong korupsyen yaya sa pagnalat o kasantiya check. Mon limawo ay kilales na ikat. So tanang propwasyo yata tataw chicken run watcha. Kalangan kayang coach ima po taraw kang mga kayang chay ononak web check. So chawe web tama tang kwarto mo chay. Itong karata watch that tong pas makarata chela nononak kolokol masanet coach po anso meme ko syukang puerta chay dan papo kata masanet erso chicken run watch men watong chay no renol men nakun kakailakay no renol manage ikunin tame inaw yanay after nan putara eri yay no rente imawatong chay nan kayong Samuel ay sa puso wasan wata siya ray ito siban wata kata pwede ray ay kita siya kang porparusyen ma kompisak la so chicken run watch niyam tay ma kompilkak kaswayo kata rapay wasan wata renol manage nan chapter 70 nakakasalayang chay Ola men me ewya som men nan lokayan wayo intame ewya mighty warrior kwe ewya som tanga chenya pulapul kota let niye nala eri yaten check up lang na me tepit to kay nan chapter tanan iren puwach ye kolaya siya ola men me lata check up intame koton men eri makabang watak nan wasan wata tama kayong kasambalang chay nan wasan wata kasalayang chay me erin ran taisa men Israel kan kola iraila na tata karen penaw na apan so mawad menas kun pati ito kosto itong ray kan rarata nasa pwe katao changasang nan wasan mauna pwe ray nasa pwe Tami kayong kasampat may man watong chay so chicken run which no rente fish may man po kata kayong point may man watong chay ako siya may tepich awya o lemon na pilipilta awya o lemon na pilipilta na chay bang kulang awya so slepen seat man ikabing kayang coach week na kaya rapwa kaya week riyaw na John Ephraim, Ayaten Oath, Summer School, Yawang Mapuda dari kalangan kupaya tapukunan wikriya wacha kosuya iput, kaun na kata. Eri iwasan watawatesh menanayang kasyang katkul kanyang wiyarongorong, iwasan watawatwash mabililew kuratong. Eri so chicken run watch, imen watawang kachay maurenol menek. All manage kayong pointo ko sa yame ewya all manage. Tama check ko sa yak na checkan watak na nirel. Ekas katalayang chay na miminan. Wasayo mesin sila yatan telin sipo. Aplen 1 point yung mapataw laki. Alam mo nga kako walang riyom ko. Wasa me irel kuya
mimi yanan mission field tanan wasan mauna kowi ko klang right klang yai right ko to tatak yang ya wane ko shmakasaka wato o kasala yang yamautan nele kachuwang right eri makchibang klang maurinte pishan sumel wasaw nan time wasaw ko wawala mo ngayako iyan so wame pil wiya an so may right March way nan aray pang owen mauna aray lumun chichi ko erian so melel mo iray mo March last monti inta namo panawi right kwan so maratang purotay pantat yay ramay baba men yay ramay abang so me kola yete tamiray mo March langanan wasan mauno pulukiti mo nga ko rin so na pati mo nga ko itsanga lainin maun anso me changala estu changala ibilkat katrap ko yew sang me ko kulang yamo manra kun laino me tepe somte ko kulang daya chocho na ray mun chichi anso me changa laino putaro kasalem chay me ngong ko ye melani takre ray yay ramay abnan time me melani tak yay ramay lo erongata old me yaten kun kamasak men Israel ko erongata ngille melan buye lalawa iray somte in Israel ko anso me rongata kuchay kakwewe kume aku chuaw yo ko tanananong yung ime ko so yay tamnan awew is me manage nakak mamal karsen coach ye is me manage makak mamal karsen coach ye iray ko rusye na ray perspective ang kolayat yapen song sang and cha perspective ang sumiray kung kulang kolayat wrong le ang sumerong ko sa itong right rakun rarata rakun nasa ko kata o iray kun cha apan sume menanti pita pang riye ko itita kreray jay ramay ang sumerong atang lenon olo aku chuawo tatanananong yung ikarabene kakoso yay tanan ewew it menene eri so chicken rano chikameleleme tama wiwiyawi yang rail ko nan bukan ko yung Samuel ay sa kuso chay piso kairano so lang piso kairano taro kataleng chay na katete mer awya shato nanorenanan ernan pula kuas teso chicken rano chikameleleme emenemen ko chay piso kai all menet nana chay no ang sumagchay kung so ay nyama man na chay responde yama man na chay responde ang tamag chay wrong tamag chay kulang me ile me chay so chakake yama man na chay responde kasampalin maurin tepich tame ekakki an kusangan kakeno ikamelele na private time emenan ikutan no ikuta mo rime yaleti nan 2 weeks of training yaten mesa wiya on langat no rin tepi tama kareta tepi ka kalaweti kolayat tepi shuya son payment estu yang iriya ko training nan yaten wasan training o estu yang tacheng nin sol na son pay ko yang wiya sa dineko iya toto kenapa isi tatok na kuyuka soche lipilipil ko aramastame tama ka kunwiwiya yam title nan ampelian lanalam yam pukona nam penene puko ko rusien na kayan ki kakakawe kiti tatong ki tama ko nang kan wiya pa kan kakawe ki kapal nagasto pa kabanso pa kayong pointo iposoya mete pichawya all Philippines. Nakchay bang kulangan so menim nan wasa yo me wiya papali nay natapaw tipo. Kau na coach masa niyang Samuel. Kola ko kayeti men en kau na kamasa piyote. Ratan wiya ray may rangan kau no o emen nap siyang kapan kayti ko kau na pilataran wiya nan mar. Ang sumekay rakila na psiyak sumeno.
puktaro kasala yang chay me ansume Samuel kulangata Elias met metawa nana nongyong ako say emria met metawa mwinche I menene pues kaluara mau kaya laylo nasama apaw no intakto kay teknine aramas kun kulkulang leki apaw no kun kulkulang namasani nongi erso chili Pilipin songen sayta kawawa naka teach linaw tayo teto chili Pilipin yawa na riri apaw no kun mangi nasa niya chay no yung erso chikun ranwit tamaw yawi yang kuchailan sume kuchakustumeno irakla eknalula rena nanita mwinchina kauno masani to kola o lel basement kauno kos masani to aime Samuel kalalata miyenen meluwa tama se kosoya miyemen meluwa mimi nan wasana kwesti tama Samuel masani nan wasan watawato tenampuk taraw ya masani me enen kataralaman en kola karato kuchay sochetan monti law ileleta wata pues yaw yara mas Pilipin men miminan wasan pwesti kauno pos plata tames plata kumetatak na nopit met school law me yang train ngayang somte ko iray na kelay iray na kalwara mau plata memen me korus to siya Pilipin wata icha me watawateng so na pwesti nan wasan watawata smak chay pang kulangan sumag dengar ngaro atatanan kapete ako sa yais menene erma kapan watak nan wasan watawata kasalayang chay me anso me errong ata ola ko koskosoya nan markuya bang kachingi memen me pan peyang kolaya shi kalaweti abang kachingi kokwe kapay chocho o abang piyang na sarapena pan po ime tepish pilitak seli yan tama uya kachingay tama uya price ari puinin aramas kokosoyayang ipil mo kitlang kay right kokosoyayang same tama rongot ariya kasalayang kuchay man sume yaten aletier tama panguya puisen lap me pang kanela ko ini volunteer me ime pang kolate so chen me nan pungan somte ko nan puin me training ang somte ko puin paluara ma puin kelay lo so chen me volunteer aptong slepensi ko volunteer na ngay me pang kolate arian so me kolay ko sa yayang nan Marcos Sol ngay me pang kolate ya anan Marcos Sol pilangat siya mo man paluara ipil ka utan chokakan uyaw songka kasukak peyang yatwani sombe sanga chenia pula pulen net ako wa ko yasang kucha pula masama manayang manambang ko wi ko wi rai pulang tiang kwesyo pulang training ang me ko siyo iche ma chay muintan ko so yananan so what iche ma ka so wala ka mga nompi ari tama wasa kasalayang chay kasapang yung me tepich sapang kutol nan kayong Samuel ay sa kususiti sa kayo ko tinan watak emasa ni tepich sapang tol pachowa iknabali na in papapelinsi anso korus me layon men teper men pan kunwasang men simput ikan waki o peyo o atiasang simpulo ama layon na tepero kun so peyang ye ikun tapereche tatuk peneche pinwaresu o kanela ikanela layon o terpe o isan uyayong men pilisya rochoroch menet me peliantar karusen coach iya kauno kachindara yesang layon kano perka
Pilipilitan kacintarayetang nempilian. Ente pichapo ko naun me wiya training me tashem nan pelinsipo. Anso men nana ko kun puerto lion ter kun puerto changa kianen sip. E kun puaki ya shokunta mau men kwe watanga. Ichipitan puaki kapanga ye ta chemikan. Apto tana kasam kwal kusiko. E kun puaki kwaleti nanoi atiyasang muy na kun ngaliser na na wachang aputa na kun atiasang na na wew I tatu pena chepin waran na no supo kane I me kasale yang kuchay na na iwiya song ko ipilka kuyane I me chemi bintang yang men liya rochoros mene o na kauno tariyesang nana ko epilkan tariyesang men liya rochoros mene Ercheka klanta me uya wasaw te pich purya nanan sola ko buen maun ko ay so me mokit esyoka ka wancho chawata kas kasale yang kuchay me chay to cha nana tatong kita me uya kelen kuchay laramas kuchaylen ka yaten so kay kukapat kanatan lele tong kuchay I magchayla nana uya kuchayla nana kuchaylen tatong kailan coach, kaparopar tu coach, ko ime kan so check. Kailan naramas, kun matang sora la, kun dua chala. Area kasaleng child me song che yu me wakola nan, anso me kolantan teyan. Ewa natay o erkata chakay ma, anso me alal kolang kolayas ko to ikate te tama singkuchang mo. Iyar ko ruruk. Ta kala nanangay kasi makausap sa kontong ya. Iyan te pijamat matawo mo. Utang kasi na may bangkola. Esyo wakatilat, esyo yus litarap, esyo yus nansan sarte. Tamaw yatin sa unaw. Apo yus tame kung tatong kunana yatin na pwede po i-use nan tame ito kainan. Yatin. Pungan sompe pari kasalayan kuchay na ewaran siya kayo katurnan na tayo kataralang kolaya lecha mo katet pane iyan so mecha nga so katatawo ana nakatlat lipatasang siya ikamelala na on kuchay kay pa kuchay kun so kay kolaya na na chay na mo ang sumachay kun so kay kolaya mo iniyeche nan punga chay na kununta tancang utan ka palech latalasang coach me uya tata apto coach uya coach latamen so chen memen latasang coach achay ka pal magchay din tame uya nana kauno coach to nangan nana kapal korusyen magchay pan so kay uktaraw matan yang chay men ne kor nangay mon silangan kauno erso chicken runway komuyara mat Kung Pilipilta ong tatok katampan watch miyang part nan tatokon ko. Tame ipilalet wasach te ang sumipit uya wat friend bukas pitak yung may penuyayang niya. Iko siya. Tama ka na po pitkan niya. Yamo manetit yeta. Erprala nan school nan science kan kasaleng chay me. Ang sumak chay kun yaten kan yaten kair tanang kateten achay nono yawi rencang yawi awata ang sume release wiyawi yung kuchay lo yang achay me kit kay nan pungan mas kit kay ikowe ingay na pilitak kuchanan na kutiyang nintanta nang kateten liyo miye tayo magchay kencanga excelo memen me ban chepin lelang ren kuchoro ima kana o luwa karusyen me karyaw murpola mas ko knel eryan sumakowa me lel ni kuchoro ne kit ko ne la rastyan pitita chay lipitit chay yarangan sa kay met pilipit kaya ko chay
Kecay mo kayo narara, kecay ka kayang never. Nan kabeta na chay no chay kanay. Erso chicken ranwich, na miya na titang kitane, karetangay, iyang puti. Ang sumisay kwewe kita tamang yaplanan po chongay no, ikunyang ya kalalata po. Ikun metawe siya kahapwal ka, kamakamin to na ngay kunta. Pwepos tamang ngay. So wanan choro, tamang ngay kita niya ngay so tayo kapat. Iba niya ngay so tayo kamakanta. Tamang ngay kito. Erna ka yang ya titang kita kuat. Iman ka tete to chicken ranwich. Makaw na coach me pitchata nan stone. Tani me me pitchata. Kay tepang pitchay me kita. Eri pitchata. Kaya kita talk pa sa mpwati. Eri akasale yang kecil wasach. Nanente pitcha private time. Wasa me kalkala papapati so chememen kunyangi wasaw. So chememen kun kulang. Eso bay layon, eso bay se. Situation chay ran wa chay so bay cheman rianen wa. Layon akas kasale yang chay don. Tiritin don maso. Tak choche tatak was pitun kiyang chay don maso. Nai ko la pulpe kapaka kumemen maula. Ikun don maso kakatata. May nenen tanta. O po isma kabaka ay batangay mo, tangay mo. May nenen pilita, gusto mo kukita mo ngay. Ay, tama to. Puino. Kuchay kun tiliyay tandaan na tuwat ka, ata na mga kanchay kun mensan salpita. Erso chicken ranwash, sirit wash ta layono, epiluya mimiche. Iya chay puko. Dapat na chay kunwaraw tupo ka na. Erkate mo itengan sumekan yaten nur tau tenen san sala tau akan nanci yang cia ketipuen mucna tatut tena okane ter kata tale yang kecai inang nut tak coco kau no pos main mata ni yang kecai kapan kola wasa ngai kwangak to dul wasa uscuma imang kola mo may nenen may kau no pos ka ko to yang kecai iwasa ka kan chefin ka lo kiye main tangan pengelata main ngai tangka tawas tane pengelapi iwasa ni kayo pengakola isu kola away ate tamer ka tane pengelat eri tak chocho nang nutu ko pipen kalau chay tiari agasampala yang kecai cailan kapelian spirit riau kat pag cailan ka kan so machay so kay kasong-song laut kan na tampor to chay so chay pilitin natin nan private tenang public ak cailan ka yang kalawet na chay so siya kakalaweti nan maporto chay na chay private time ko ak chay so kakalaweti kapan na tanso kay chay nan po kasampala yang chay pwede ya chay yaramat kitipit kay chay kakamela ter chay kakamela layon chay kakamela kolayat kuchay kaktaur tinana nagayulaw nan samta nana kasatalen chay kapal kan kun ko sa yamautan main ka kun sang kan kapal kan kaita uya sang apa kaptawe may tempilan na saman karakarna apkanane tatong kiyar pichin ko yamamanay pangka kakalasan kapan magkangkakaratlen na say karkasampalan chay so chicken ranwat chay nan kak wewe kit song kan song rir kan me tangkak tawa say chay po chay nan kak kapayata a chay ko mak chay tekar kuto continue story techo ang sumekamela kolayat esyo ton mato kita esyo kasi kita dan sume Samuel kaya tiyaro esyo lang cher kaya ko tananan kumay wala abadi si ko pangay uyalanan marti kita nimiyar nan apto ang sumekay tinak atak
main po kata natin dapatin ka mong point pura lang. Law let point makaw na po. Pain po kata lang. Si Kamela na check or kunwatat mo rin tepit. Tagas ka sa leyang chay metak chocho. Nan markot melan kwak-kwaki kwenta ne. Apoy pain po sa iya. Is ngay point pakto patakto. Paitian. Paini pain uyaw yawi time makaw na kotan. May teng hinaster. Esyo pain natiyata. Esyo pain uyat. Akit kwen kakan mo tatang ng zero. Apwat au yawi. Law let time makaw na kotan. Kachpiya. Karyawan point may menwato. Tapos yan na tete chawya champion. Pilkuchay to chicken run what chay chawya champion. Tami po siya na chay daw. Chay kananan pate chay no. Ang sume chay weir long chay do yung chay ne. Kit chay ka. Chay uya ramatan. Champion. Chay chuya aramat na gamit tere. Erkareta kapat chocho chay to tay. Ekita. Di Kamela na kapat kachun. Para yang chay na chay tere. Mia storyo man sumikun niyang purpura epriyon pola kauta krantarawikan. Irong tatak yung mayroong storyo tapos ko kaya tangki. Mia chakriyanan pola ang tatarape. Tangki yung meno. Pola kasi yanan porla lew. Tangki yung meno. Ang sumarachek. Tukwelo sa palitilang tangki yung. Puelo akong pupon tangkiyo, tangkiyo kanichikasa. Erwan puel na uya pumpukawa, iwan ni cheese mepil wiwiyao. Puelo, kareyang uya koko tatang nan po. Ang sume kota o simeng ton puelo, ay nangayang tangkiyo na sa. Piltuwa chak chay, kapal kun kotong chay, esyo kun kota puen. Push kuchay silat daw. Eskan kuchay silang nan wasa kayulan. Apan sumekoto, chay tatang kita na tang kita. Ekan nichikasang pan sumachay pan nichikasang kuchay. Kapal kan kun koto. Esyo kun koto pan kawit chay la. Pawya stepping stone no kuchay sola. Wan kapal tirna koto leleng koto weti. Iwan kakirtan takekan makawit. Yatan makaw na po support yung komyong ay tujikan ranwat nan mamorin so lang chaydan kakpo po tanan sangaw taka po tang nanaw taka chaydan magmakit po wi mo wat mesetan pungkit chaydan yatan uti siya watay chaydan siya ngala siya watay puktaraw ka sa layang chaymet silak may raymen krel pa wiyaw edan 1.0 makaw na po matani warila ramat nino. Kumailana mag. Erso chicken ranwat kapal kan kun potong kecay. Po esyukan kawit kecay la. Apo ya kapal kay magchay tangka katang dawa. Kecay lang kap rich. Kayo nilaylan taka makapapos po kecay. Eso katang la. Area kas katalayang kecay watach. Ne kapal na tepich so kay parus tana kami. Len me kun kulang tang kun pit akar krit sene pit so pe yang kwen san enen kanel. Len na som pe na iray tang kay te kun men mamat na chay kang kulang. Ray len na sukitak sa lara ray ni ray taratin putak aray tuksokan hutanga na som pe ko ponuwa. So chimemen me pidubat. Karus yan uwang men kache. Kaini pagkakala kay sangre. Erso chicken run what to check Pilipit tong kapat tama check leleng. Pilipit na po kaya tong taweti. Kaya tong tawet. Kaya champion. Erso chewa cute tsaka po siya na iluwet.
Tina Chaluash Bakat Maurin Solang, Awya Maur Yome, Kauna Port Jan, Mok Mok Tak Jojo, Chapin Huyala Stacknet. The Camela and the Chap or where Stacknet. Stacknet, the Filio Mesola Puluputu. The Rockatalem China, Chay Nongyo, Awya Watan for Pongan Lenford. Tak Jojo Chapin Stacknet la. Tilo, pilan ko nor matang pulu-pulu ko yo. Ito la kanuya pilan ko nora kanuya la. Pil tani. Pil na po suwat la. Ariyan sa machay bang pasayang aramat. Chay titiyang right pil na tam. Chay bang kami right. Ariya kasampalang chay. Chay tewu ticho wasayo. Chay ya champion. Sarap katalayang chay na chay. More than a conqueror. Ari ikamela na Jesus imawya Jesus imawat dia sarang akan macay doon ang nauran tayo chong chay tong chukwat awya wala na jam so chili pitong kapanta ne so tay korudyen akan actually ini akan rata renpo tama tanuya ng tongo natan wakiray natan day akan rata ko report kamela de mapchay I makan kad yang saulang chocha ray puralasang na nauwat kapal yung rapuputi ang lalat aramet metawayar na salamat pauno po mo salamat na non latalati non tirla kapal ni tamoy pauno salamat karongay I makare at saulang chocha tumere puputi iray tolaw taraw katalep chay kuya champion chay Pilipita chay ya champion erto chicken ran watchman pangangayang enanamen chay na chay Pilipita kwe rankot anan tatapon kalanganan kocho iyay katakat na nasen wet kauna po champion Peter na nong yung kano download ewew confiado newew no kananganan kocho kauna po champion katayata korupyen mekache ngorong